ዛሬ እንደተለመደው የግቢ ዘመቻ ጽዳት ነው። የግቢው ዘመቻ ጽዳት ዘወትር እንደሚደረገው ነውና ዘመቻ ጽዳት ላይ እንደምታያቸው ሁሉም ሰራተኛ ጨፌ ወጣቶቹ ለገባ ኃላፊነት የተወሰነ ህብረት ስራ ማህበራት ሰራተኞችን ሁሌ አውጥቶ ዘመቻ ስለማድረግ ግቢ ጽዳት ላይ ነው። የሰራተኞች እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ያው ሰራተኞች ሁሉም በፍላጎት ነው የሚሰሩት። ሁሌ የተለመደ ነው። ሁሌ ግቢውን ይሄን ግቢ ይዘን የምንሰራው በእኛ እስከሆነ ድረስ ኃላፊነቱን ወስደን እስከዛሬ ሁሌ እንደምናጸዳው ሁሌ በየሳምንቱ ጽዳት አለ ማለት ነው። የግቢያችንን ጽዳት ለማስጠበቅ እና በህብረት ሆነን ለመስራት ነው። ዛሬ የተገኘ ነው አካባቢያችን ውብና ጽዱ ለማድረግ ሁላችንም የድርጅቱ ሰራተኞች እና የአስተዳደር ቢሮ አስተዳደሮች በአንድነት የጽዳት እና የአካባቢ ውበት ያካሄደን ነው። ስራ ሁኔታው ያው ቆንጆ እንደምትመለከቱት በጣም በሚገባ በጥሩ ሁኔታ እየሄደልን ነው። አረንጓዴ አሻራ ደግሞ ሀገራችን ላይ እንዲያሳርፍ እየለፋን እንገኛለን። ሁሌ ጽዱ የሆነ የአሻራ ምልክት በየአመቱ አስቀምጦ እንደሚያርፉ ምልክትን አስተላልፋለሁ። ሶስት አመት ጀምሬ እዚህ እየሰራው ነው የሚገኘው። ትላንት የጨፌ ሚዲያ ዋና ፕሬዝዳንት ሳኝ የጽዳት ሰራተኛ ሁሉ ነገር ስለሚሰራ ሁሉ መከታተል አለበት አለ። ከዛ ያው ተከታቴ ከነሱ ጋር ሰርቻለሁ። የአካባቢያችን ጽዳት የኛን ነው ማጽዳት ያለብን። ከኛ ጀምረን ሀገራችን ማጽዳት ነበረበት። መጀመሪያ ከራሳችን ከገቢያችን መጀመሪያ ማጽዳት ነበረበት። ስለዚህ በየሳምንቱ አንድ ቀን ወስደን ብንሰራ ደስ ይለኛል። በጣም አደንቃለሁ። የጨፌ ሰራተኞቹን ፕሬዝዳንቱን በጣም ማደንቅ እፈልጋለሁ። በዚህ ጉዳይ በጽዳት ስራ ጉዳይ ሁሉ ያየው ነበር። በጣም ጎበዝ ናቸው። ሰራተኞቹም በጣም ጠንካራ ናቸው። ሰራተኛ በጣም የሚሰራ በጣም ታታሪ ሰራተኛ ነው ያለው። እሱም ታታሪ አለቃ ነው። ማደንቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ስሜ ሰኚ ደሹ እባላለሁ። የጨፌ ወጣቶች ለገባ ህብረት ስራ ማህበር መስራችና ፕሬዝዳንት ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ያው እዚህ የተገኘንበት ምክንያት አንደኛ በትላንትናው ዕለት ወደ 600 በአንድ ጀንበር 615 ሚሊዮን ችግኝ ተተክሏል። መተከሉ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በማግስቱ ቀደም ብለን አምና የተተከለውንም ዘንድሮ የተተከለውን ብቻ ሳይሆን አምና የተተከለውን ዛሬ ማጽዳት፣ መኮትኮት፣ ማንከባከብ ልጅ ተወልዶ ብቻ አይጣልም። እንደመሆኑ መጠን ደግሞ በዛው ልክ እንክብካቤ ያስፈልጋል። ችግኞቻችንን አምና የተተከሉትን ዛሬ ላይ እንክብካቤ ማድረግ በየ3 ወር እንክብካቤ ጽዳት ዘመቻ አካባቢያችን ማጽዳት እንዲሁም ደግሞ ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ከተተከለ በኋላም ማንከባከብ፣ ውሃ ማጠጣት እንዲሁም ደግሞ ከስሩ አረምን ማረም፣ ማጽዳት ወጣቶች በወጣትነታችን ወርሃ መስራት አለብን። እየሰራን እየተጋን ሌሎችም ተምሳሌት እንዲሆን አርአያ ለመሆን የምንተጋበትን ትጋታችንን በተግባር ማሳየት ወርዶ እየሰሩ ማሳየት። ስለዚህ ዛሬ የተገኘንበት ዓላማችን እንግዲህ 2016 ክረምትን 600 ሚሊዮን በአንድ ጀንበር ብሎ ነበረ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ። ዛሬ እኛ ግን ህዝቡ ከመተባበሩም ፖሊሲውንም አይዳውንም ከመቀበሉን ባሻገር እቅዱን አለፍ አድርጎ 15 ሚሊዮን እላፊ አድርጎ አሳይቶታል። የህዝብ አብሮነትን የሚያሳይ ነው ይሄ። ስለዚህ በዛ ልክ እኛም እንግዲህ ያው ከችግኝ ተከላ
ችግኝም ተክለናል። ዛሬ ደግሞ በማግስቱ አርብ የተተከለውን ጉልበቱ በቃኝ ሳይል ስትራፖም ይጠቅማል። ለስትራፖም በተከላ ማግስት ደግሞ ዛሬ በጽዳት መሰማራት፣ በጽዳት ዘመቻ መሰማራት፣ አካባቢ ማጽዳት፣ አዲስ ዘመን መለወጫን በጽዳት በጥራት 2017ን በሙሉ መንፈስ መቀበል ግድ ይለናል ብለን ነው ማለት ነው። አንድነት፣ መተባበር፣ ድካም የሚባል አይታየብንም። ከመደበኛ ስራችን ጎን ለጎን በማለዳ ደግሞ ተነስተን እንዲህ አይነት ደግሞ አካባቢያዊ ጥራትን፣ አካባቢያዊ ጽዳትን እንዲሁም ደግሞ አብሮነትን የሚያሳይ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሸማቾች ጋር ከክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ሸማች ጋር በመሆን እንዲሁም ደግሞ ከአውራምባ ዩኒየን ቅርንጫፍ ጋር በመሆን እንዲሁም ከኦሮሚያ ዱቄት ፌዴሬሽን ሰራተኞች ጋር በመሆን ከጨፌ ሰራተኞችም ጋር በመሆን መላውም ወጣቶችን በማስተባበር በጋራ እንግዲህ ጨፌ ሚዲያም በዚህ መልኩ አብሮን እየሰራ እያስተዋወቀልን ይገኛል። እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ማለት ነው። በየ90 ቀኑ ማጽዳት አለብን፣ አካባቢን ማጽዳት አለብን። በየ90 ቀን በየ3 ወር አካባቢ ማጽዳት አለብን። እለት ተእለት ግን የራስ ጽዳት ማጽዳት አለብን። በዛው ልክ አእምሮአችንን ማጽዳት አለብን። መሬትን ማጽዳት፣ አረምን እጽዋትን መቁረጥ ብቻ ዋጋ የለውም። አእምሮአችን ውስጥ ያለውንም አመለካከታችንም ማጽዳት አለብን። አንዳንዶች መብታችን እንጂ ግዴታችንን ለይተን የማናውቃቸው ሰዎችም ግዴታችንን ማወቅ አለብን። በጀሞ ሁለገብ ገበያ ማዕከል በቅጥር ግቢ ውስጥ አካባቢው ላይ ስናጸዳ ቆይተናል እስካሁን ድረስ። አሁን እንግዲህ ያው ማጠናቀቂያ ላይ ያለነው ይቀጥላል ማለት ነው። ሁሉም በተለይ የክረምት በጎርፍ አማካኝነት በየቱቦ በየአካባቢያችን በየአጥራችን ስር የተወተፉት የቆዩት ቆሻሻዎች አሉ፣ ትሩፋቶች አሉ። ከቤት ውስጥ ትሩፋቶች ቆሻሾቹ በሙሉ የተወዘፈው ከዝናብ ጋር ከውሃ ጋር በስብሶ ይቆያል። እሱ ፀሐይ ሲመታው ይሸታል። ሽታው ወረርሽኝ በሽታን ያመጣል፣ ጉንፋን ያመጣል፣ ወባን ያመጣል፣ የተበከለ በሽታን ያመጣል። ስለዚህ ከወዲሁኑ ክረምቱ ሙሉ በሙሉ ማውጣቱ ሳይሆን በእርጥበቱ በትኩስ ቶሎ ብሎ ሳይቃጠል በቅጠል እንደተበለ ሁሉ ቶሎ ብለን በትኩስ አንስተን አጸዳርተን ዘመኒቷን የሚመጣውን ዘመን በሰላም በጤንነት በአብሮነት ከምንም አይነት ከጉንፋ ከሆባ ከተለያየ በሽታም የጸዳ አመለካከት ይዘን አእምሮአችንም የተወዘጋገበ አስተሳሰባችንን አጽድተን ከቆሻሻ ጋር አእምሮአችን ውስጥም ቆሻሻውንም አብሮ አጽድቶ መሻገር አለብን እላለሁ። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ መላው ህዝባችን ወይ በየአካባቢያቸው አጽዱ፣ ጽዳት ከቤት ጀምር፣ አካባቢያቸውን አጽዱ፣ በአብሮነት አጽዱት፣ አመለካከታችንን እናጽዳ፣ አካባቢያችንን እናጽዳ። አመሰግናለሁ። amma nuyi naannoo keenya qulqulleessuu fakkeenyaaf amma iddoo kun iddoo hojii hojjennudha. Namni naannoo ofii qulqulleesse dursa naannoo ofii qulqulleesse sammuu ofiitis qulqulleessuu qaba. Gara fuulduraatti karoorri keenya bifa kanatti deemna. Akkuma argaa jirtan hojjettoonni hunduu duuba keenya kana hojjechaa jiru. Qulqullinarra argama. Bii keenyaan dhala naannoo keenya naannoo itti hojjennu qulqulleessaa irraa jechuudha. Hojjetaan hundinuu irratti bobba'ee jira akkuma mul'atu kana. Akkuma mul'inni obbo Sanyiif pirezidaantii caffee dargaggoota waliigalaa kenname mul'anni isaanii qulqullina mirkaneessuun magariisa mirkaneessuun biyyittii gara sadarkaa guddinaatti ceessuu kan jedhamu mul'ata qabatanii waan jiraniif hojjetaan hundinuu akka irratti bobba'u kallattii kaaniin hojjetaan irratti bobba'anii hojjechaa jirra jechuudha. Kanaan dura biqilaan kun as keessa dhaabbatee jira. Biqilaan kun immoo kunuunfamuu qaba, bishaan obaafamuu qaba, qulqullinni mooraa kanaa mirkanaa'uu qaba waan ta'eef torbaniin akka itti fufuu kallattiin kaa'amee jira jechuudha.
sochiin hojjettoota baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee immoo haala gaariidhaan qulqulleessaa jiru, itti gammadaniiru isaanii. Namoota biraatiif akka naannoo isaanii qulqulleessan dabarsuu fi barbaada. Akkuma agartan kana gibbii kana qulqulleessuudha. Akkuma agartan kana bareeda. Hunduu kun hojjettoonni birootis gadi jedhanii qoshaashaa aragaa jiru jechuudha. Hojjetaa bakka biraatiifis qe'oo fi qulqulleessanii qoshaashaa kaafatanii qe'oo fi akka bareessanan jedha. Ayyee galatoomaa ani sanyiin jedhama. Hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Har'a agayya 18 kana ani ittiin dabarsinu qulqulleessuudhaani. Agayya 17 chiginyi dhaabuudhaani. Agayya 18 immoo qulqulleessuudhaani. Maal qulqulleessinaa jette immoo tokkoffaa chiginyoota beela darbee dhaabni qulqulleessina jala aramna. Jala aramuu kotkotuu jala isaa bishaan obaasuu ture. Bishaan amma ganna garuu bishaan hin dhugu jala garuu aramaa kaasuun onnee toruun humna itti godhuun biqiltuun akka guddattu humna itti godhuun jalaawoo qulqulleessite bifa gaariidhaan naannoo hojii keenyatti irratti qulqulleessuun naannoo mana keenya qulqulleessuun dirqama nurraa eegamudha. Dargaggummaan keenyatti hundoofne akka dargaggummaa keenyatti wal qabannee dargaggeessi gara hundaa'uu dhufu harka wal qabatee keessattuu hojjettoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa biiroo muummeedhaa taane hundi keenyayyuu ganama karraa kaanee obboroo irraa kaanee gaa qulqulleessaa jirra. Caffee miidiyaanis nurraa addan baane bifa kanaan waliin hojjechuutti jirra jecha. Sochii hojjettootaas akkamitti ilaaltan? Sochiin hojjettootaa ammas hojjedhu si godha. Ammas hojjedhu si godha. Maaliif jennaan inarjiitiidha. Humna qabu. Onnee guutuudhaan hojjechaa jiru. Eeyyamamtootaadha. Kanaafuu hojiin keenya guutuun hojjetamaa jiru martuusa diinoleen keenya amma fedhe diinoleen jiraaturre qormaanni jiraaturre qormaata keessa garuu hamilee guutuudhaan hojjechaa jiru. Kanaaf fooyya'inni bulchiisa gaariittis immoo kana keessa dhufa jennee laalla. Kanaaf mootummaanis karaa mootummaatiin waan isarraa eegamu karaa bulchiisa gaariitiin hubannoo siyaasatiin akkamitti hubachuu qaba akkamitti dargaggeessa qabachuu qaba kan jedhu gab jedhee gad qabatee dargaggeewwan qabachuu ilaalcha hubachuu fedhii gaafachuu dargaggeewwan mariisisuun siyaasarraa bilisa godhanii itti deemuun murteessaadha. Humna dargaggeessi ijaaramuun humni tokkummaadhaan yoo ta'e humni mo'ataadha. Humna qabu mo'ataa humna horuuf immoo tokkummaa godhachuun dirqama murteessaadha. Harka wal qabannee waliin diina waloo keenya kan taate hiyyummaa fi duubattaaftummaa ilaalcha duubattaaftummaa fi hiyyummaa dhibee barri fiddu ofirraa qoluudhaaf asitti qulqulleessuu qabna. Waggaatti naqa 4 ni hirmaata. Naqa 4 jechaan ji'a 3 waggaan tokko ji'a 12 qabata. Harka 4 ni hirmaata ji'a 3 ni hirmaata. Naannoo isaa ergoo isaa biiroo isaa immoo guyyaa guyyaadhaan qulqulleessa. Kanaan wal qabatee ergaan hawaasa martuutiif hawaasa hordoftoota caffee miidiyaatiifis dabarsu martu keessaniyyuu bakka jirtanitti qulqullina keessan eeguudhaan balfaayota adda addaa haala adda addaatiif fidee dhufeetoo yaa'a keessatti kan hambisee deeme martuusaa yeroo ammaa kanaan oduu aduun hin dhayin oduu foollisin oduu ajaa adda addaa fiduudhaan ajaa'ee otoo busaa yookaan immoo utaalloo adda addaa oduu isin hin qabsiisin qofaa jalaa dhibee iddoo iddootirraa haala adda addaatiin oduu dhibee addaatiif isin saaxilin yerootti qulqulleessuun dirqama murteessaadha waan ta'eef akka hundi keessaniyyuu duula qulqullinaa jettanii moggaafattanii akka qulqulleessina baatan warreen mootummaatis naannoo keessan akka qulqulleessistan kabajaanan waamicha isiniif dhiyeessa akka durummaa kiyyaatitti jabaadhaa fakkeenyummaadhaaf caffeen eenyumtuu biraan ga'u halaqaa bullaa waa halaqaa bullaa wanni halaqaa bullummoo misoomaa tokkummaadha jaalalaa guddina waloodha waliin ce'uudha injifannoodha. Kanaaf injifannoo keenyaaf immoo nu laalati nu faana teellaa keenya immoo isinis qe'ee keessanirraa ka'aati qulqulleeffadhaa galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa olmaa gaarii isiniif haa ta'u.